nawe ntidukwiranye. Ku by'ukuri je ndashaka kubaka, ariko kuronka uwo twubakana byangoye. Ubwo rero nokwemerera ngo dukundane, nosanga ndiko ndamubesha. Urazi ingene aho waherukino wagiye dusuriye agakungugu ugiye kurongorwa na za diaspora, none wowe uvugirwa mu Burundi ukagenda wikoreye, cenze ugenda n'indege. Ndagushimiye cyane uko nampujije n'aba bakozi ibimana bagenzi banje. Ndagusaba kugumana nabo natwe tugiye uze kujana natwe. Je ndibaza mabuja duhamugaye kubera twizeye. Yes, reka mwifurize kugubwa neza wowe umaze kureba ano mashusho n'incamake zo kuri filime yitwa Ndahazi. Barimo Kent mwakunze muri filime Intore Nindi, twongeye kubagarukana ndetse Kanore nawe yongeye kugaruka muri iyi filime. Iyi filime ni filime nziza cyane turi kubategurira, ni filime ifite inyigisho ndetse ibyo mwagiye mutunenga birimo kurangiza amafilime mugezaho muyakunze, ibyo ngibyo twarabikosoye ndetse nubwo bizongera kubaho. Iyi filime rero bita Ndahazi, uyu mukinnyi araza kugarukamo ari main actor ndetse nuzacikanwe n'urukundo rw'umugabo mwakunze wahoze ari umugabo w'uyu mugore mumaze kubona, yari umugabo wa Kent muri filime bita Intore Nindi. Ni filime yakunzwe n'abantu batari bakiya kugeza na n'ubu baracyategereje ko iyi filime yongera igasohoka. Naga abantu bayihaze, nago baracyayinyotewe bafatanu, ariko uyu mugabo yongeye kugaruka muri filime bita Ndahazi ndetse ari mu rukundo. Uyu mukobwa muramuzi, nawe n'umwe mu bahitinzi bameze neza cyane hara mu gihugu cy'u Burundi, n'abakinyi bahagaze neza. Reka nkwibutse ko turi kumwe n'ibigo